Kodwa ke mina lelo cause mina mayengena la eminyango ngibona nje. Hayibo umunye umuntu bangithi usamgqumeni kanje. Ngithi awucabasho wayedlalela lapha. Wayengekalungu bomgqumeni. Manje ngibuka ukuthi leli thread uzobe egijima ngalo lapha workshop namhlanje. Welinika ikhando lithi. Awuzivula ngayo ke ngoma emnandi kakhuzani hambisana neSpesihle umuntu akaZulu uMageba ethi ke imbongolo. Kuhle impela siyanihalisela othandweni. Kodwa FM khona usazoba yinja baphinda bomunye imbongolo bayanqaba ke abantu abaningi ukuba imbongolo bathi bakhetha ukuba yinja angazi ke nami mina ukuthi ngobani kahle hle ukhuzana uthathe leli item ebekade bevele belisebenzisa abantu kodwa belisho ngesilungu bethi it will end in tears. Yena wayishanga isiZulu uthi hayi khona usazoba yinja khona usazoba imbongolo. Yeah. Washabu uhambisana ke nentokazi indaba ezitha ngempela ha. Isithule esikandaba. Mbakithi. Umamdludla. Mamdludla ish. Sekhohliwe. Hey, khuzana. Makata zidudla ngokudla etolo hamba no Tabekhulu. Mfethu ubingelela abantu umntaka baba ngendlela abakwazi ngayo mfana kithi. Ya meme sidla vemnyama sokumela ngelile zira zonke sizongishela ephesheya omnyana bayizwile lo mvuke emngani wami. Ngithi izwe lonke South Africa yonke ukhuzani the king of Maskandi is inside the building of Ukhozi FM. Akodwa mfana masubonga omkhulu bakho. Mama se afusuka. Hayi. Base ngibonga lapha na ozwana nalozwana nambona ethambaza lele kubayo.
nomthalaza ayibuphi swagadla wendumuka ha laphana athi insizwe egoli yathi yazi asulile ngoba ngibaza omkhulu mina manje ngisawubuza manje ukuthi ukuthi bahasha kamnandi yena libalekile lento yokwazi omkhulu balekile phela ibona abantu abasenza safika la izweni mfethu ukhiphe i-album entsha ethi angidlali nengane yebo sichazele ngayo mfethu ngithe ngibenzela abantu i-album ethi angidlala nengane ingoma zu19 ngangirekhode ingoma la ko 30 ngayicula zonke mase ngithi hayi ke ngibakhethele nje o best ezinye wayibeka ezinye nje ngangenze 22 i-final ngase ngithi kodwa ke abayiminus lezi ezinye ukuze ngibambe u19 ngamabomu ijwayeleni leyo nto njalo wekhuba ngoba nginokuyibuka kubaculi baphesheya wahamba uTupac wasala ingoma zalokho kwakuthi makudlula nje iminyaka emibili ba release album yakhe enenqwaba ingoma phinde kudlule enye ba release kanjalo no Michael Jackson kuthiwe engakaphumi nje emshinini ngamakheli kaMichael izicele ekhulwini impela eyisahleli nje isazo kunina ahamba yabona bengihlezi njalo ngirecorda inqwaba but this time ngathi angingakhipha u14 angibanike abantu ngoba umculo wabo akuwona wami so kubaleka kakhulu so abantu ke babukeka bayithande zonke ingoma ngoba ayikho engaphansi kwa 200,000 views as we speak nezinye zashaya amamiliyoni within a day iphumile so namanje abantu bangena kulayini kuyona yonke social media Khuzani yazi ukuthi ngendlela obophele ngayo kule album ukusukela ekuqaleni yabo umuntu ume driver ehamba nale album yakho uyilalela usuka la uyosuka khona uziyofika enxa uthi akuskipheki ayikho eqelayo akuskipheki mana kodwa nansi imbongolo yini inhloso yakho wakutheni wafikelwa yini ubhala ngembongolo no imvamisa kuba mnandi masithandana mina ke ingoma zami ziba umlayezo mpokangoma angiculele nje bomnandi ngoba uma ngifuna ukudansa bakhona Big Zulu ama piano hip hop ngizolalela lo mculo but uma kuzomaskandi umculo linka ekhandeni isizwe nemakhona izimpi endaweni yakhele uqoqa ngawo umculo lo kamaskandi umculo lo womlayezo so uma ubuka abantu behlukana kabuhlungu kade kumnandi so kumele azi ukuthi umuntu masithandana angadilini sokuba khona ngoba uma uyibona inomlayezo ithi njengoba nithandana kumnandi nje ubheke nje kodwa sokwenze njani ke mase nibizana ngembongo yabo so umyalezo ngithi mina ingoma angiyifaka e-studio mangabe ingezukushiya isifundo bese uyakhuza egcineni nithi niyalulaza uthando umsana ukwenza lento eniyenzayo uyabonga manje khona inja egcineni khona imbongo so kubalekile ukuthi abantu belalele umlayezo I understand khona mfoka ngoba ukuthi kusehlobo kwethu akabacula kumele kodwa bekhiphela abantu ama-eyes ngiyazi khona kusehlobo kodwa imculo kumele kube ukuthi uyahit yabo hayi ukuthi bese ufela usigaxe nje ngama-eyes ngiyiqeda ade ngishiselwa nje suka emhlanga ngiza ngapha ngithi mina abacula bakhiphile awufaka album ngabantu laba kanti izofaka kubantu waphola kwathi ukuphola yabo ngiyaxolisa ukuhleke bafethu sazozana mana ke nali indaba yengoma le ethi ngena kulayini lapha nabethu kubonakala abantu abaningi abanye abasezingeni lokuthi ngempela balapha emehlweni omhlaba njengo baqeqeshi bebhola lapha na ngoba mngithi sibabonile ohlalo weRichards Bay lapha na omenziwa sibabonile bethi ngena kulayini kuthini kuwe kubona ingoma yakho mfethu ithakaselwa abantu kangaka akenedwa leyo no Mama Shona Mkhize Mama Mkhize naye ngambona lapha na ku-Instagram kwi-story sakhe bethi ngena kulayini so kuyinto enkulu kakhulu kuyaqala ukwenzeka emlandweni umlandweni ngamaskandi kodwa na umlando mina bengayitsheli ukuthi uMaskandi usuhambe kangaka nanokuthi nje bafowethu aselikhulumeni iqiniso sometimes izinto ekanje zibulala lento ukuthi uma umculi kaMaskandi uzothola ihit kumele uzuyopika abaculi abakwamanye ama-genre abahithayo bese ukhanda ihit yakho uzoshaya imiliyoni ikhanda nje lento ukuthi siwuMaskandi siyakwazi ukuyimela singaxutshwe nagogo singaxutshwe namchibana uyabona siyakwazi ukuyishayela amamiliyoni ethu siyakwazi ukunyakaza zomanqoba mnqithi siyakwazi ukunyakaza zohlala obe-Richards Bay abantu abaprominent yabo
adingi ukuthi mhlambe kuze kuthiwa uyamisa uhamba uxubu uhamhlanganisa udondoloza la sishaya ingoma siyithina siwumaskani sinjalo mangilanda uluve imnandi amaskani ngilanda usiphe uzomemeza isimaskani ngoba lento izosenza ukuthi thina kuthiwa hawo umaskani kufuneka uzucutshwe kuze uphumelele yabona so siyimele nje silwa ne-identity yethu siwumaskani angeke sifike sonke madoda. Nenza ingoma la ethakaselwa kakhulu abantu ikakhulukazi abonayo ukuthi ngempela abantu abaningi badlule osizini badlule ehluphekeni uma usuthi kodwa uNkulunkulu ungenzani usubeka usudeka itafula phambi kwezitha zami awungikwenzeleni wenkosi yami ubona sengilandela ikwenzeleni yena Nkosi itafula ikwenzeleni wenkosi yami ikwenzeleni awuyeka yazi ngangazi ukuthi le ngoba ngahitha kanje ukholo lihithayo uyaqala futhi ukholo lihithayo uyaqala kube ne-hit yo kuyaqala emlandweni kaMaskandi kwagcina ngomgqumeni ethethi Jehova Melusi wami ethi zokuphela i-SMS yabo so ngiyathokoza kakhulu ukuthi abantu ngibabone bethokozela ukholo kangaka ngoba kukhomba ukuthi uNkulunkulu okwakhe waqhakambisa siyabonga ngoba siyayishaya ingoma kodwa uthi lezokholo ayihit cha uNkulunkulu uthe le negama lami ngizwa ayiphakama wasubuye ukhulumela insizwa eziganwe zintombi ezingomama bengane zezinye insizwa ayisuka manje uyabona bonke ukuthi mnumzana ukwazi uvela utheleke nje noma ushaye ngesikhathi osithandayo ngoba uthi umama umntana yakho le sengumkami uyabona bongobe uma ngathi sikhuluma la album singafuna usuku lonke ngoba ingoma nengoma iyakhuluma yabo usakhuluma le ngikhumbule enye ethi mawukhulisa uma mncane uzokhuluma indoda ngoba kancingi uma mncane uyabona so nale akayena akaze kuba umama umntanakho umngami ube umama umntanakho but ngoba esewumngami akuseyena mama umntanakho usefresh usegezekile wazi ovuka uzoba umngami kimi mawufuna mama umntanakho mawufuna ingane yakho uzomtshela ekhaya nini wayishiya ngithi mhla ezogana mina musu ufonela umngami uthi ufuna umama umntanakho ngo2 ebusuku usilele hey uyangitshelela phela hayi ayikho khona kodwa lalela wekhathi ngibona hayi ngibona uhloniphile fakazi akazi nje umbona ngalezi ikhathi hayi khululeka ngiyaqala nje ukumbona lezi ikhathi khululeka ke uyabona amakhulunywa ngefan ngiyaqala nje ukumbona lezi ikhathi efike kusela imzuzu engaka ukuba ngene indaba akubulala nyanga ukhuzani uhloniphile mfethu khuzani sesiphethe lakho lokugcina nje ungathi intaka baba njengoba ke uyobonena neinkumbi zabalandeli bakho e-workshop ngingathi njengamanje asiphumeni siye workshop ngenkani kumahala ke lapha uzofika nje bakhona abaculi babahlukahlukene uzofike ayibophele kakhulu ibonene line up futhi bazodlala izinja zodwa akekho ozodlala ingoma endala bonke ba release ngoba uyabona nje ufala ukugilima ngufala kwethu asishanisha okay ngomfana washaya ikhanda washaya impela kwayihubula ingoma uyabona so uzobe khona naye ukhona ulimit uzodedela ezintsha ukhona inkosi yamagcokama ukhona unjoko uzodedela ezintsha ukhona umalahla uzodedela ezintsha ukhona uqhosha uzodedela ezintsha ukhona into encane uzodedela ezintsha abaningi bafethu ngimkhohlile ngoba lekhi iphepha phambi kwami kodwa bafethu bayeza bazodedela ezintsha nje uzobesha into encane uma ufuna inkani uzoyithola ethi uma ufuna inkani ethi lenkani oyiphakayo lenkani lokho uyicisha kuwe ufuna uyikhiphe la hayi kodwa abafana ayikona lungile basebenzile kakhulu bonke asibabongela abaculi bafethu basebenzile nenkosi yabo ayiphethe ikwazile ukubahola izwe yasuka hlala phezulu abafisa ukuthola le album yakho bangathola kanjani inabuza umbuzo balekile abaye lapha ku YouTube befike be download beko ama-iTunes ko-Spotify endaweni nje efanele bafethu angwenzanga ama-CD nama-USB ngiyazi ke bazongishaya emarenki kodwa bo bengixolele ngithe nje ake ngifocus kakhulu la ku-digital ngoba ekugcineni vele nayo impilo egcineni hayi sekunjalo ifikile ngempela ubuchwepheshe sikubo manje siyabonga kakhulu kweyikoleni angikwazi ungayibonga iy'kole i-challenge abayenzile bayaqhubeka nabo baze bangimema kwezinye iy'kole bangena kulayini from ngoJanuwari wonke umuntu ungena kulayini madoda ngiyabonga kakhulu into uyabona zitanjani zize bangena kulayini abantu bangena etruckini lapha etruckini ngibona ubhebhe lapha ubhebhe ngikhonzela ley'ngane zami bakweli phela sengaba ubaba ngizami zingilalele nje madoda akangibuzi ingaka kodwa khona ayikhona bu hey hayi zikhona bu ubona ngesiphongo ama-population ngihlanganele ngoshow siyabonga shap ke umnumzana waMaShaka ayo pasapha la